Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi reri. Eka siku ra namuntlha nga siku ra 13 Nyenyenyani eka lembe ra 2024 a yi sukile mbhonyoponyo a yi sukile ya makhalibodo exikarhi ka mininjhere Philani na maphorisa ya patu, laha maphorisa ya patu va nga tekela mininjhere Philani muthelo wa movha va kombisa leswaku movha lowuyani wu fanekele wu ya kamberiwa leswaku wu ringanerile ku va wu famba epatwini na. Laha hi nga vona nkandziyiso lowu nga endliwa hi mininjhere Philani loko a karhi a sihalala a va na ku kokelana hi marito exikarhi ka yena na maphorisa ya patu. Hi voni vanhu vo tala va karhi va kombisa leswaku Philani a fanekele a foyinela Gagash mfana wa Phawa leswaku a ta n'wi pfuna tanihiloko na yena a ri phorisa ra patu. Leswi a swi endla leswaku vanhu va kombisa leswaku Philani a fanekele a foyinela Gagash mfana wa Phawa i wa vanhu va tiva leswaku Gagash na Philani i vanhu lava nga vanghana. Kambe hi voni Gagash a karhi a giya a khankha hikuva mininjhere Philani a tekele muthelo wa movha. U fika a posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga tsala leswaku well done officers, sulavoya leyi nyanyuka ngopfu. Movha wa matafula wu famba wu ri hava maphepha, wu famba hi Gucci. Se mi ta swi vona leswaku Gagash u le ku giyeni a khankha hi swona ku va mininjhere Philani a tekele muthelo wa movha. Kasi na Phorisa hi ku tirhisa xiyenge xa mabulu xa Facebook a karhi a tirhisa akhawunti ya xiyimbeleri Philani na yena wa karhi ku giya a khankha hi swona. Futhi ta ka Gaza timhaka a ti heli. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.